Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nay, insan, sika magayam. Sumra ka, madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga somra ka insan James. Umaya ko lang ita diatoy. Pizza. Saan nga naksayan diatoy? Nay, naggapon na nga, insan. Insang pat man di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat, agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Nagkutong. Nagnisit lang arudan, nagkutong pay. Kasla palito, di anak mo. Insan? Di yung samat nga may pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi day. Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa di asawak nga nagapoy di siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalasto kadakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nag-aasat ni insang ka. Tanakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Huwag nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Ganday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga iti restaurant. Kan nagkakangi na kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Huwag ka nga rod, nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag, kung dakdakkel nga dayo ti anak na, ti anak ko. Mababainak pa yung nga rod. Ta kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na akasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim mo. Nakasawal at profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Mala, baybayan tayo na, nanang. Di tayo tutupahan. Tamangan no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga rod ti pa nagsasaon ano na duma. Gapu tapim mintas ti biyagnan. Tanak asawa itila kaya profesional. Kung namala na sinon ngagsasaw. Anti, mabalinti makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigusak ni siyan. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mangmanganak mat anti. Kat apay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Anti. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo tagpigat ka nga husto. Wan? Wan anti. Gimata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine, kan talo nga kabinet. Ay, kit nasayaat anak ko. Kan gimata nga pa itinapuskol nga floor mat. Kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. Makaambo ka Jema. Ada kwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan dya manugang yo. Namnaminsan mo't lang ay may dito'y balay dya asawam, anak kaw. Wana tama kumikom nga rod matete-trabaho na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo ko yo. Saan nga balit paw itanak mat dya asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo ta maitantan ti kalay sayaw, anak kaw.
Kasano ayakat busy mat nga ka na yun. Saan nga bali ata, saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me. Awante problema, tatak! Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saanan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat, anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa kamatan na. Awan pa iti panunot ko da ita, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan? Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang nga ro dan nagkotong pay. Baka nam nga men iti ado. Ado mo ti kang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagi na, ah. Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kataman diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-ado te, may ayatan no kasjay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina, taba chiyang-chiyang na. Nag-cute nga rod diyanak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe akamat nga agsao, insan! Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy ah. Ngam je kasla pelat kan posporong anak mo. Ne, amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw, di na pa'y panunutin tirik na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag, masair mo't lang araw. Sino nagajada di ako sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape ijay? Nagkape kami Angam napanog kami mga anak na. Iso ngagkape kami manen anak kaw. Adon ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung abis-bisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima. Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka. Tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapean day jay. Jay kinatang mo anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo. Kahit nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ati impasangok anak kaw. Mala. Amok taon inton maminsa. Iso ti agari-ari, tita balay mo kabagays. Kabalay mo maday ta. Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan angam saan kumamatakas tiga. Ay, makikabkab balay dalangi ti anak nangam ko na mula na sino a bumalayan. Ungtambang amin di anak mo, kabagays. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam ka ba, guys? Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kasting araramidan na. Naturay law na yan. Gaputa na kaasawa itila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastog. Ungtam ngamin na kabagay. Baybayan nyo lang, nanang. Tama nga ibaga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbaga ni Uncle mo kanyak. Ngayon narami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusin ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Ape nga may na nagawid ditoy. Imbis nga jay lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo, nanang. Umanayla pa kays istresan nyo day ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Ngamsa nagagbayag. Umay ko la ito, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan. Kunak no umyan ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ng umya anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawidam iti kiridam, Simon. Apay nga da ka dito'y, Minda. Ha? Di kaya ganag? Sanak nga giskandalo dito'y.
Alaak lang itiladawan day takiridam. Ay sus, datoy. Ay, apa nga dito? Di kag dumog. Ipakitam tarupam. Sika, babae. Ako ha. Kasta. Tapno nalawag ang makita day tarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas ta. Ada asawa na dya Simon, Gemma? Kawa. Wan ngam nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abak at baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon, iti day dya bakay. Nagdardara sa simurot, iti asawa na. Awan kahit di tibabuay na diyang abak at idaldal na pa lang tibagi na iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol dyan muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni tikas tangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Pinsan, apay dyan na itagkin ka iti Facebook? Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kita ngamin insan. Ropam dyan na itagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso tim bagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglud. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Niminda tinagipos ken nagitagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Isuadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarong ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Agsinatakit din. Jak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga maagsinatakit din. Ay, naibabayi na ni Teosto di kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan nagiti makamam mo kinkwana. Uwan na. Pag pestahan nagiti chismosa. Naipos mo nga miniti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang. Anya nga ita. Kundi palang wadto may day. Paglastog na launa di big time asawa na. Ngam kami mga lagayam. Ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontrakin ko na. Takaasi mo. Masuro na nga raw. Iso na rigat ti kundi palangguat. Tadita mo ti mapasama kiti masungan nga laldaw. Angkal, pananinsan Gemma. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot ten nga agpawit ti ama ti apo kaw. Manipod imay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumo dito'y balay. Iswa na pa nagtrabaho. Diyak mo noan niya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelan, tatang, lola. Nala. Agandan nad kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kagannad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag pa yada gusti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Wag nga raw. Kan limok magbasit. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Gemma kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunana laiday. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papananyaw. Mapang kami man ijay klinik. Kahit pampanawam mo iti anak mo, insan.
Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna! Nagbuntog ka nga! Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod! Ket dumagas kayo pa ya, insan. Wan man tanay, nabanog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya ti aramido nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay nga eh. Grabe mga minti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray soy lang ti sida na kat nag-adote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wan. Nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod Naimbag pay ni balong nga anak mo ata nagtayagan. Wan, insan. Nataytayag pa nga ron ngam siya kaon. Imbag man. Kan nagbangag pa di busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal. Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ti mayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatang kan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpay so ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita amati lang nga nga magmagnan anay. Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabwa na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni balo nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababay anak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin siya anak insan ta. Imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakutong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit ding, sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.